O kadar mehkire eden şey var ya hani diye ben kurban olurum. Ne tedid bejin Yeşil Sol Partiye imbuç rayadeni. Ne Yeşil Sol Partiyen bere khodeni Yeşil Sol Parti zaten devamı me ya partiye me. Yeşil Sol Parti enuz av adalete binte ve devleti. Yeşil Sol Parti de silahate adalete binte ve devleti. Ne partiyen ya AK partiye ka شد محفت و نداوی ملتی و دولتی اجدزیا زیادتر عیشه و دز مثلا هذا ایرو که بو عیش خوری صد قادر دبین بو عیش خوری دهمیا با غفروشن دوا 5 میلیارد دیجی فقیری جبزین کنات عیش خوری دا نه عیش خوریا فقیریه حقا قریب کشم بو کی درکت بوی و کی دی ام حس کن ملت کرد هر کس دسته خودان تا سر وجدانا خو بل دورا و پارتی کم بید اف پارتی عدالته اف پارتی هنوز آب کرد خلاص کرد یعنی برای خود نزانن هم کرد مروون نزانن هم کرد هنه اف رو که اوه کرد بید اوه بیش دیکام کرد عیبه بویا چید پارتی دیده بیتا آدایی بلا شرماوی شیره و دیکی بخود او دیکا کرد اوه کو شیره و خاری انسان کرد لازمه دست خودان تا سر وجدان خو اف سچما وجدانه هر کس مال خوش حوال خو دوست خو تیب گهینید والله اف حکمت آنها موجود و جاره قازانج کرد ایدی باوری آتش خدای دبم و دولتی دانشیم بیشین نه ایرو تو بره خدای قسم گنج نمان و دولتی همی درکت اروپا به شولی به عملی از باند گتگم هر کردکی دست خودان تا سر وجدانا خو و بدت پارتیا یشیل سول پارتیا کردانه ام کردن از مانه ما کرده برای خود ما قبیل نکن دادی سیپور داد بر سایچینا سر آمد سیپور گوی نیند آمد نینه این کرد ما نزانن ام که ما جاوه انسان آنا برای خود نما کرده اجا لازم ہے چاوی مل محفتی نبید چاوی هر کشمه الگلجکا مبید هاتنا مبید بچکین مبید تدبینی اوه کرد بید که بیجی از کردم و ضرار داتا کرده ام خدا ام دعوه لیوید کن امین علت لمیشید کن اوه کرد بید ضرار داتا کرده از مانه ما کرده لازم همی و پارتی ام زانن و جاری باوریات و جاری چونه بی 100 ملت Yeşil Sol Parti diye bir Sonra AK Parti خلاص biz ne Xude ve cari zaten Kılıçdaroğlu ve belki inşallah bir çetir bit. Ha bu ma fark nina. Ha miyken yalanız hindek çetirin. Hatta vat alim ta dizya ama bir cakadi bekhin. Gel spas teşekkür etkem bu her Kurdaki bangil hemi Kurdatkem deste Xuda nasır vicdana xo. Herkese merhaba. Az bavarım ev hilbijartına ki dirokiye لوی هل بجارتنی از باجار وانی دو به دنگ بدم ده همه گلی کرده از باورم او هل بجارتنا بو گلی کرد همه گلی کرد دیروکی هری مازنه لکرد همه روجاوا روشلات باکور باشول همه درا بن ظلمی دا بن ظلمکاری دایا ام باورم او ظلما لگلی کرد هاتیه کرن لوی دره هاتیه کرن لگل چو درانه هاتیه کرن امی جوی ظلما هر مازن لأف فاشیزما سر گلی کرد ام باورن امی لگلی اول لباجاری وانه لآمد لهری کردستان همه درا امی سر وکن و از باورم جی لأف ظلما سر گلی کرد هاتی کرن اف چند ساله اف فاشیزما سر کرد هاتی کرن هری مازنه و لگل کرد حمد دیروکی لشنا سر صندوقا دا لگل او فاشیزم اردوغان دی اردخن ام باوری هری مازن لگل ما کرده هیا لدبیجم کو لدنگ بدم همه گل کرده نکو گل کرده اف دیروکیه اف هلبجارتنه هلبجار هری کرده دیروکیه
bu Kurde Rojava jî dîrokiye, bu Kurde Roşila jî dîrokiye, bu Kurde Rojava jî dîrokiye, bu Kurde Başûr Bakur jî dîrokiye. Ez bawerim li Kurdê herî coşa, li coşek herî mazin gel Kurda hemnîşka heye û li emê li sandoqa da ji bo Yeşil Sol Partiyê emê reyê xwe bidin û em gavan me reyê xwe jî da emê li sandoqa da ez bawerim bawerekî herî mazin heye li emê faşîzma niha vêgavê ser Kurda emê hemiş gel erdê bixin. Ez vêgavê ji desta xwe da dilê xwe da çi dibêjim ku li gelê Kurd heme bine hev li xaînetî îxanetî nekirin. Çünkü îxanetiye herî mazin li çend roj berî niha me bo Heval Harûn dît îxanete herî mazin hebû. Li em vê seçimê vê hilbijartinê jî em bawerin em ê wê îxanetê jî li erdixin û îxaneta li gelê Heval Harûn hatî kirin, îxaneta gelê tema Kurda hatiye kirin. Ne ku gel Heval Harûn tune hatiye kirin. Em bawerin em ê destpêkekî dirêj da bi pêvajoyekî nû da em hemê dê serkevin her bijî ji bo Sol Partî her bijî Kurd û Kurdistan. Yeşil Sol Parti'ye dibêjin ki kahun bo çi dene Yeşil Sol Parti'ye anket ondajı berê xwe demê. Dedi çondor millet zivirin kahun ve hikûmetê kur hazır me ev hikûmete ve gavê me ertejê da dît. Me ertejê da dît kapçı şekliye, kaç şekli çirrantiye ka kul millet diketin. Millet hemê hêlat bin da internet qut kire, ev insanên monet bin ertejê da hemê mirin. Hemê bêxwedanî çûn, piştî hingê çadir firotin, piştî hingê yani ev vê ertejê da vê pêvajoyê da zaten xwe belî kir ka çi çeşîde. Ji wê çendê bu Yeşil Sol Partiye hindî ser navê HDP hindî partiya HDP nav halkı da bû, dikbe gel halkı bû, ertejê da tey nekir, halk hemê çit jê hat bo kir. Tışta AKP û MHP kire çon çadır firotin, çadırêt avadî çadırêt Kızılayê firotin, xelkê ne xelk êdî neşet xûnê bide te Kızılayê. Xelk neşet xûnê bide te Kızılayê, bêjin de xûna me jî firoşin. Êdî welê hat sürecê we dest pê kiriye êdî hemû tiştê wan da ekefteş derve. Yeşil Sol Partî jî qarşıya hemberî van tiştan hemyan cayê di demokrasiye aştiyê dixwazitin û cayê de em demokrasiye dixwazin, cayê de em aştiyê dixwazin serkeftin jî ya Yeşil Partiya her bijîn bo milletê Kurdê zehmetkeş û milletê xwe xudan milletê şereflî, milletê namuslî digel partiya xwe bî digel vê demokrasiyê bî vê demokrasiye em ser bixin. Ez hemû gelê Kurdistanê gelê Tirkiyeyê silav dikim. Ji bo hilbijartina 2023 bangawaziya me gelê me em partiya Çepa Kesk em piştgiriyê bidine. Çünkü ji bo rêxistinbûyîna gelê me, kombûyîna gelê me, tifaka gelê me em ew hêzê Çepa Kesk da dibînin. Ji bo ser tecrîtê zindana tê meşandin, ji bo tecrîta ser gel tê meşandin, em jî bangawaziya me gelê me em rêya xwe dene Çepa Kesk. Evet sağ solumaz xapîn mı bese. Sağ solumaz xapîn mı bese. Bir de herkese akıllı xwe da serî xwe destê xwe da vicdanı xwe bise raya xwe bide. Yani herkese gele vicdanlı be. Eğer bir vicdan biz zaten lüzum yok ki bu geldi xaberde. Az nasıl mümkün ben bunu böyle xabim kar raya xwe deme. Xwe böyle nas ket, xwe raya xwe da به ریا خدا نه Yeşil Sol Parti. Abi iktidara demce memnun ninin. Demce razı ninin. Elbette diyeceğim zam falan kilo biber raba 6 milyona. Demce razı ninin. Em bidem medene, em ne dem nedene kesi. Hindi abi hep çıkar çunina. Adaleti bu evci nofi be suç ki rakine kene hafse da. Em zan hakarata. Em zan hemit teşta. Allah dala deste u da savcı desteği da, hakim desteği da, kim kesi dinamij naketin, bete ama az, edgariş bir o ne bite, yani millet bir o kabul neketin. Abi sen de özel ekonomiyi de et bini öyle hatta çıkardı şey diye mala kadar ki bir şeyler ceki. Ne hakkı arabe de, ne hakkı mazot de, ne hakkı çıtıştı bidetin, hamdi bahakir ya. Evet be partiya me ya herkese reha xwe dene xwe
yani dile kudu ne helen ittifakı biginin saygı boy kudu biginin zamanda mecbur amel رهدنا خالتي نبيوتشه لازم امرها خبدنا خواه بيجن شويه حفصاده حما بس صالة حفصاده نه بردن نه چلیت کن نه آوادیت کن همین ساخ ناینه تختورا گرک که هم لیپرسن هکه پارتی هم رابطن انشالله belki çözüm hep kefti çözüm çününe bir çözüm çününe سیچن و هیا هکه که ام همه راست بین درست بی پارتیا مده با شارلی بید سبب بی یه راست بلا بو ملازمه زانه نه یه راست حد بو برای خواه بجن والله پارتیا ما با شارلی بید آنی به توی می حلقی دیپی ما سفراز بید سبب قوت تا خوده وی کره ایشالله ام با شارلی نه خود سلامتی داده و همیان جی جال بجاتنا مثلا هدف ایروکت محکمی ده و ام دی سیستما حکمتا دولتا تکان یا AKP و MHP ام پی باوری ناکن بلکه هدف قاپات بتن جبروی که ام yeşil sol partiye da ام رعیت قدن yeşil sol partiye ایروکت هدف da mesela نزدیکا 10,000 حواله موی زندان آندا جبو که حواله ما باز زندانان در کفن به سوج به خطا حواله ما بین زندان آندا اما به هدف اوراق yeşil sol parti اوراق bütün demokratik kesimlerin evi kabul naken mesela حواله من نقاشنه ایرو زندان آندا گرفت حواله بین بردان yani به سوج به خطا اف حواله ما بین زندان آندا mesela ittifaka maci gel sol partiye bu çi mesela HDP ilo mesela karatike mesela bir mahkeme da subeko kapat kan ve ev gelen hem tabi seçenek ev gelen mekun hem tabi seçenek gelen ev yeşil sol partiye da ama mesela ev yedek partiye ama ya raya kadına yeşil sol partiye am bileşikit Halk Demokratik Partisi am nizka 4-5 parti anında da ام بیرو که مثلا سیفیل توپلم قرولجی هنه سندیقا هنه مثلا گلک انسان هنه ایرو که توپلم دموکراتیک پارتیسیه دا yeşil partisiye da mesela ekitiyak آواد کن انشالله امی سر کبین انشالله en az saat 10 saat 20 milletvekiliyan ve eمی çine meclisi ایرو که karşı zulm zoyi her türlü çiyaj mebit emil berqaden حواله ما حبس زندان آندانه گهبینه بردان حواله نقاشنه ایرو زندان آندا انسان نقاشنه زندان دان نشین مثلا پیدیویا خواه ببینین نشین چینه دزنویجی خواه بگین نشین چینه به معنی توالتی مثلا bu gele lazımه مثلا her demek ki partiya demokratik belgeler partisiyal berkvada dil berkvadan hatta soni cemil berkvadan çiyaj mebitin ama bu خواه partiya خواه کن yani بله راست هم کتنا پیواجی هل بجارتنه وک ولاتیه که وانه ام بسر پارتیا چپا کس وک سر ناوه هدپه ده بکونه هل بجارتنه ام جو وک ولاتیه که وانه دینه خواه ام دنگه خواه بدنه چپا ترکا کسک یعنی yeşil sol partisi راسته زخت و ظلم اکثر ام بیجن نرخ کردا دستکتی کردا هنه دخوازن به سیاست و به هدف و گل کرد تنه بکن ایراداوی نحسبینن لیاما گل کرد هرتم به سالانه 30 سال تکوشینه که به هم پادده به هر آوایی سیاست و خواه هرتم خواه بیکانیه ولی ایرو پی وجی به سر آلترناتیف yeşil sol partiye de bikeve hilbijartini. Rejim AKP و MHP دخوازه دستکتی کردا و به سیاست کردا تنه بکه. لی مخابن یک و تنه بون یک و سیاست و امبیجن جه تک چو رژیم AKP و MHP سرکفتن لی ایروپی و یا گل کرده بانگوازی ما تواهی گل وانه و تواهی ترکیه و کردستان هیا بلا در دور پارتیا چپا ترک آنکو yeşil sol parti ببینه خلق
سرکفتن یا مایا امی قزاش کن و مزن قزاش بکن اجنا خواتین خودی دیس چیمی امیل ترکیه بنا آناختارا دنیای امی وی آناختاره ایشالله امی سلامیش کن ایشالله امی وی حکومتی بیخن ایشالله امی وی حکومتی بیخن ام ریا خواه نادن از پارتیا امی ریا خواه بدن خواه ام ده سر کبن ایشالله امی سر کبن و امی سر کبن به حکومتی از چه ممنون بم از چه به حکومتی کیلو پیوازان 3 میلیون انا کیلو خیار 40 میلیون انا کیلو باجانه راست 40 میلیون انا از چه ممنون بم یه فقیر مر ای پاره یانداشان همه دزی برن چه پاره نما با ترکیه بانک ترکیه همه خالی نه چه باید ترکیه ده چه ترکیه ده نمایه امریکا خواهد شلا سر کبن آناختار دسته مدایا جمهور باشخانه از ادم قلیش دارولو یاد از ادم خواه ایشالله همه بیخم به حکومتی پارتیانه دی بیتا پارتیا دنیایی کردن اوه نما کردیتی حساب ناکد او چه تشتش ما حساب ناکد بله من لنگه و کیا سولکی خدا حس کرد همه به حاله بیناو اینن حتی لنگه و نکنه سولکی و نه ایخن چاره نینا از قایدت خدا همه و ایخن به خدا اول چند ساله صلاحالدین دمرتاش گرتیه چه سوژه صلاحالدین دمرتاش هبو چه سوژه و هیا چونکه گوته وال مسلمان نکن مسلمان نکشن رابو گرتیه و چند سالت حفظیده از نو قایدت خدا همه صلاحالدین دمرتاش دنه بردان از نو قایدت خدا حتی روژه آپوش دید دما روژه آپوش هات خدا حس که دمی آپوش دنه بردان حتی روژه او دید هی روژه او مایا از نو قوتت خدا همه سر کفن و همه سر کفن یه کرد olarak ne de خو چه دینه و نینا یه کرده ne de خو به سچیمه دا ne de خو چه دینه و ایمانه و نینا کش کرد بی بلا او بید بید هر کس از مهنه خو ده خو ایرو پیشیامه دا هلبزجرتنه گره گرین که ev hilbijartine ji ne bu salekî û 2 salane hilbijartin dêbite sedema 100 sala duyemîn 100 sala Kurd bin zulm û zorê dane li her çar parça bin nexweşiyekî mezin dane ev hilbijartine wek hemû hilbijartinan nîne gerek hemû gelê me destê xwe bidete wijdana xwe hemû gelê ku ne ku partiya HDP da di partiyê dî da jî cih digirin ku yê bêje de ez Kurdim yê bêje de ez insanim yê bêje de ez xwedan wijdanim gerek hemû bên vê carê destê xwe dane ser wijdana xwe bêjin em ê bibin yek ji bo partiya keska çep hemû gelek partiye serbexin serketina partiya keska çep ne jibo salekeye jibo 100 saleye jibo ev girtiye zindana 10,000 girtiye me zindana hene بس 10,000 کسی ما حوال ما ایرو در و ولات جان دکن سرگون آدانه جبر و همو حوال و هوگرین ما همو کسی ما گره به دست خدانه سر و جانا خوا آلی کاریه بده خباد بکد سه 5 روز پیشیا مدانه واسو 5 روزا دا گره که قدر جغرافی یا حرمی به گوهارتن همو کجی آلی کار ببید همو کج به خباد بکد کفت ناو خبرتا نافچا لناوند لگندا همو کسی که ایرو دور پارتی دیگرن بطال دیگرن بلا بیم کنن ناو خبرتا دستی خدان سر وجدانا خواه بخبتن ایرو که امبیجن روژه که بطالیه دا درباس دبید اما بلکه او روز با ما با 100 ساله دویمین دا ببته فرصتک جبروی هر کس ایبلا نبیجده از تنیمه یک مروف بلکه
قدرها گله که دست دابد همو که از گره بیجد اف تشته دست مدایا اجی ببم آلیکار اموی قدری گورینن و بنا آلیکاری حوالت خواه سپاس بو همه حوالا جوه seçma 2023 seçma hervartır nine. Ev seçma xaybun evi. Jibo ve siyasete qiriş, jibo ve sistema ucuba emle xalas bin bebekene bu xata demokrasiye bu mahmiye gele başa. Jibo nende em dejin biser navi Yeşil Sol Partiye heşt vekili me yevani hebin be her heşta cem tıxazın. Jibo Yeşil Sol Partiye serkeftin ji bo vekilê me yê zindana da azadî em dixwazin ji em çine ser sandiqa jî em esla vekilê xwe ji bîrê xwe nedeyixin. Vekilê me yê bindestiyê binçaviyê em bîra xwe nedeyixin. Ji ila em riya wan dabin, bi riya azadiyê bin. Bi riya Yeşil Sol Partiyê bin. Her hebin. Em birmanç taf bindestin. Em taf nezanin. Em taf işê xwe nizanin. Bu xatirê Xwedê ama qet tiştekî nikarî bikî ra xwe bide xwe ya. Artık Yeşil Parti tê ya. Demokrasi tê. İnsan hakları tê. Hemisi vir daye. Herkes veya baş bizanlar. Heşê bide serê xwe. Besteydik ya. Em ê heta kê derê ber xerqê herin. Em ê heta kê derê bimeşin. İdî özgürlük tê, demokrasi tê. İnsan hakları tîne. Ecê besse bêje lêde qirke bikuje her tişte wan daye. Besseydi yargı tüne tek tüne yani. Sosyal hakları tüne tüm insanlık hakları tüne em nizan em çine em sadece dijmiri zamanı xuna zamanı me başka tişekimete dijmiri zamanı me neji Dibirci biri mene, bakın madem biri heaven, peki daha çirkin, Demirtaş Türkçe içiye, Bekir Kaya Türkçe içiye, kız Türkçe gibi binin. Ama binlerce girdiğime kayıp dikirin, belediyeme giştestime distinin, emi herin seçimi bikin, henne sandıkı bomboş, istivette destime bistinin. Yani evet işteki ne hoşa kırıcı. Ve cari dest bidin vicdana xwe bey neyar neçin bey bu xatirê Xwedê ama Demirtaş Bekir Kaya gibi binlerce insanê me hevalê me ogirê me birê me iş me biz hanedanın destê tişkî girtiye wanın yê siyasî ne başka tiştekî nîne yani tu sucê wan tunenin tu gunê wan ji tunin tu madê zikir ne Makayde ona hem top kirin birin çoğun binlerce diziyon hem artist dikin hem örtmüş dikin vana çıkırıya tiş tekne kirine hem sonra devri valat kişki siyasi cezadını kişki tıkna hapiste ana besteydi ama vana bine berçavi xo sipas dikin bu gele xo inşallah serketleri dikhatim başarı kerin dikhatim 8'e 8 8 dikhatim ama ayıp nine ma şerm nine merin bejne haval kurmanca rahu bida xo ma tişteki kirete tişteki kirece tişteki nerede ya artık dünyayı faham bikin rahu bida xo başka tişteki ne ki kardeşim Başkan röportaj şimdi iyi olmazsa. Bence besse.